I Kjara, jesi me prepoznala? Bok, ja sam Majda, modna dizajnerica i vjerovatno niko ne bi rekao, ali imam izrazito kovrčavu kosu. Nekako nisam nikad znala niti mogla ukrotiti te kovrče. Očekujem da ću napokon biti zadovoljna sa svojom prirodnom kosom i da će mi Schwarzkopf preparati pomoći da one izgledaju onako svakodnevno, ajmo reći, i da neću morat sjediti na frizuri sat i pol vremena. Znači, Kjari smo oprali kosu sa sulfat free šamponom. Koristili smo nakon šamponiranja, 2 šamponiranja, Winsept conditioner i nanjećemo, pošto Kjara voli svoje prirodne valove, kao kad izađe iz mora, nanjećemo ju našu posebnu solu. Znači, Kjara, ovo je sol za morski luk iz Wave linije Made about curls and waves. Kosa će ti biti izrazito hidratizirana, njegovana. Imat ćeš manje sa redovitim korištenjem, imat ćeš manje ispucanih vrhova, manje lomova po kosi, sve ono što radiš kada se feniraš redovito. Opet, jako je važno i kad ti koja imaš povrčavu kosu, da ti se ovdje ne slijepi kosa, nego da ipak ona dobije malo, to možeš samo jedino sa soli dobiti. Znači, Sea Blend Texturing Spray dati će ti morski doživljaj kad se kosa osuši, kada izađeš iz mora, ono što si želiš. Proizvod ti neće otežavati kosu, dobit ćeš lijepi volumen. Jesi zadovoljna? Nakon što smo oprali kosu, stavili smo Twister Definition Cream, znači da nam kosa dobije hidrataciju i da nam lagano podigne svoje kovrče. Ujedno i koristimo i Quencher Oil Milk kako bi kosa dobila svoju definiciju prije sušenja. Znači, izuzetna hidratacija, definicija. Ovo je fora nije ono na što ste navikli ravna kosa, ali je efektno. Je, jako mi, baš mi je onako fora.